ko noonne kadi wadde o wi fala tunsibu ila rasuli sallallahu alayhi wa sallam illa ma sabata bi riwayati thiqat fa idha kunta ta'rifu sanad wa ta'rifu ar-rijal fala tusnid ila rasuli sallallahu alayhi wa sallam illa ma tahaqqaqta min sihhatihi wa idha kunta la ta'rifu hadha fa innaka tarju ila ummahati sunnah wal kutub as-sihah التي اعتنى أهلها بصدق الرواية وثبوتها عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما لم يثبت فإنك لا تبادر بنسبته حتى تتأكد من صحته ثم مع هذا تعمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبي وتما أسكرنا هوند فيودن لارو ميدن محمد عليه الصلاة والسلام أيده ورا أسكرنا هوند فيودن لارو صلى الله عليه وسلم إلا ما صبر سوانا كتبه برواية الثقات رواية يمبي بغندار ماكو تيد بي اندو بي كو كبرها كو فإن كنت تعرف السند ستيا دان دي توغنورغال ها يتو ان الله صلى الله عليه وسلم وتعرف الرجال دان دي رجال السند اون وقت فلا تسند الى الرسول صلى الله عليه وسلم وما اسكتين فيو دان الله صلى الله عليه وسلم الا ما تحققت به من صحته سونا كو جاندا دوم دو اني سلي واذا كنت لا تعرف هذا ستيا اندا دوم نون فإنك ترجو الى امهات السنه aruttote e yummum defte sunna de defte yum ummahatul kutub as-sunna dutla ton wal kutubu sihah e defte cellude cellinade badade tahrij to bangi andube meden bandirabe julbe dum hande Allah subhanahu wa ta'ala webni dum allati i'tana ahluha bi sidqi riwaya i'tana bi ahlihi bi sidqi riwaya ayde taw jomumen ndarima e gomdude henenne ko kabrata ko o subutiha an rasul sallallahu alaihi wasallam e tabidde dum kade nelaado sallallahu alaihi wasallam wa ma lam yasbut fama an jullo kala ko tabirani fa innaka la tubadir bi nisbatihi ilayhi woto yaacho e askatinde dum e nelaado hatta tata akkada min sihatihi ha jananda tigrigi cellugol majjum summa ma hada wondude dum do ta'amalu bi sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam golla sunna nelaado sallallahu alaihi wasallam دون ودوي وليس المراد مجرد حفظ الأحاديث دون فهم معانيها بل لا بد تفهم المعاني من أجل أن تعمل بها لأنه لا يمكن أنك تعمل بها وأنت لا تعرف معانيها وليس لك أن تفسرها من عندك دون تثبت من معانيها فلا تقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ومعناه كذا حتى تراجع المعاني الصحيحة مما ثبت عند أهل العلم الثقات فأنت لا تنسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا لفظ الحديث ولا تنسب إليه المعاني إلا ما وقفت على صحته إما بنفسك إن كنت أهلا لذلك أو تسأل أهل العلم أو تراجع كتب الصحاح المدونة التي تلقتها الأمة بالقبول كصحيح البخاري وصحيح مسلم وصحيح ابن حبان وابن خزيمة وكذلك ما صح من السنن الأربعة والمسانيد ما صح سنده تعمل به وتسنده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هذه هي النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبي ونا كمويا مجرد تن حفظ الأحاديث عند حديثه taw wondane famde manawo alay sago paama manaji ɗi nga ha mbawa gollirde ɗum ngati newata ko muk an aɗa gollira hunde tawa andani manawo laatanaki wonandema kadi nde paccirta ɗum e hoore ma tawa famani manawo en nani woto wi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam taw mana majjum a anda ha duttoɗa en nane manaji celluɗi ɗi ko tabirɗo yimɓe gandal kaali hoolaɓe e on waktu gasrina ɗum nelaɗo sallah sallam so tawi a anda woto askatin ɗum fewde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗum waɗi ulamaul hadis mbiyeni hay sinna yi hadis o ennene madama a yananaka woto artan mbaɗa gadda sigatul jasme a famide adde sigatul tamrid mbiya ruya anhu habrama ga nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ayde ɗum noon wadde so tawi aɗa andi aɗa wawi feññinde taw to banggue hoorema so tawi aɗa lebde ɗum ɗo nenen walla anda namdoɗa yimɓe gandal duttoɗa e defte celluɗe duttoɗa e defte kutubu sihah almudawana ɗe gandanɗa ma jaaɓi ɗum ummo bil qabul ko wayno sahih bukhari e sahih muslim ɗe defte ɗiɗi ɓurɗe sellude caggal deftere Allah e sahih ibnu hibban e sahih ibnu khuzayma
ko noonne kadi ko selli e sunanul arba e masanid ko selli kadi gollira ɗum gaskitina ɗum fewde nelaaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam. wa kadhalika yajibu alayka an tatajannaba albida. qala sallllahu alayhi wa alihi wa sallam man amila amalan laysa alayhi amruna fa rad. oɗo hadis yawtino fa innahu man ya'is minkum fa sayara ikhtilafan kathira fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin addu alayha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdathati al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fi an-nar. o yi ko noonne kadi ya woɗɗito ina waɗɗi e maɗa goɗɗoɗa kala ko wiyete ɗum ɗo ko bida, comme no wiiri nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam. nelaɗo wi kala mo golli gollal ala hen yamirore amen, ala hen diina amen, ɗum ko ruttira e makko. eɗen gandi en jangguino oɗo hadis jawtuɗo. kono noon ari man ahdasa fi amrina hada ma laysa min forad. e riwaya muslim man amila amalan laysa alayhi amruna forad. a yaddi ɗum ko ma won mbiɗo min mi sosani kono mi gollirtan. nelaɗo wi man amila mo golli. wadde gollirde mo wattama dadde e hisde a golli a masalan an ko mbaɗɗa ko no fewi ala. ata haal woto sose diine o kono kadi woto gollir ko sosa. ɗum woni man amila amalan laysa alayhi amruna forad. kala mbo golli gollal ala hen diine amen o ɗum ko ruttira e makko. e hadis irbade ibnu sariya radiallahu anhu o wi hadis o ni juuta e seeɗa nelaɗo sallah sallam wi wa'azana rasulullahi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam maw'izatan wajilat minha alqulub wa zarafat minha alqulub wa qulna ya rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam awsina fa qala usikum bittaqwallah wa sam'a wa ta'a fa innahu man ya'is minkum wa sayara ikhtilafan kathira fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin addu alayha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdathati al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fi an-nar. e riwaya nelaɗo wi alayhi salatu wassalam e hadis irbaɗo wi nelaɗo waaji men maw'izatan wajilan min mana waadum ganduɗa ko mu'assir ko battinɗo nde waaji minen ñande fof min kuli goram gita men fof gaddi gonɗi minen fof guita gaddi gonɗi saabu allah waaju nelaɗo yurminade sallllahu alayhi wa sallam. nelaɗo mi wasimon kulol allah, mi waggani on yon kul allah, mi wasiyimon yon kul allah. o sam anande wa ɓa doftade ayde o sam wa ɗoftade o sam anande wa ɓa doftade. nelaɗo wi fa innahu man ya'is minkum paamon kala mo wuuri e moɗon fa sayara ikhtilafan kasira maw yuluure ha keewa. mo yuluure ha keewa de sahabaɓe mbi fa maga nafalu ya rasulallah, holno min mbaɗat so tawi min ji luure kewɗe ɗe gari ha keewi. madama kala gurɗo e amen ma yi luure ha keewa. ƴeewe zaman nelaɗo winoni sallllahu alayhi wa sallam. hande luure so kewi on zamanu kala mbuure e sahaba ma e luure ha keewa wala ko hay hande luure ɗo. hande noon ɗo woni ko jolfo mbiyata ko ɗo ɗe mbaɗi wulle ñaayi. hande luure ɗe ɓuuri heewde. nelaɗo wi fa innahu man ya'is minkum fa sayara ikhtilafan kathira. kala mbo wuure moɗon ma e luure ha keewa. maada nafalu ya rasulallah sallllahu alayhi wa sallam. holno min mbaɗa? fa alaykum bi sunnati, mi waggini on sunna wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin. sunna khulafa ar-rashidin ɓe ganda ko fewɓe fewndoɓe. nelaɗo wi tamassaku biha, jagge sunna maɓɓe wa addu alayha bin nawajiz, gatanan ɗum ñiiƴe moɗon ɓurɗe tidde ɗe, ñiiƴe mon ceerseeɗe ɗe. wa iyyakum wa muhdathati al-umur, min renti noon ko sosa e diina. ngati fa inna kulla muhdathatin bida, kala ko sosa e diina ko ɗum bida. te wa kulla bidatin kala bida dalala ton ko majjere ko majjere. waɗi imam malik rahimahullahu wi man ibtada fi l-islami bida
yaraha hasana faqad za'ama anna muhammadan sallallahu alayhi wa sallam khana risala kala mbo sosi bida e l'islam yaraha hasana o jaggi oɗo bida o yiɗi mo wi ko bida moƴƴo o biɗune de faqad za'ama kanko aaƴima anna muhammadan sallallahu alayhi wa sallam muhammad khana risala janfimo nelanongal ɗum woni ko waɗi yo hayrul umuri ma kana sunnatan wa sharral umuri muhdasatul badaya o ɓuri moƴƴude diine woni ko laati sunna kono ɓuri bonde e diine ko bida wadde fata jannaba al bida allati lam tarid wa lam tasbut an rasulillahi sallallahu alih w sallam musidɗo julɗo waɗɗita kala ko wiyete bida mbo jolani tabitani ga nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam min zalika aidan anna al hadith ad-da'if alladhi nassa ahlul ilmi ala da'fihi la tunsibhu ila rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam ala sabili al jazmi en jofinoɓe hen nane wa innama taqulu yurwa an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam aw warada an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wala taqul qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kaza aw fa'ala kaza bal ta'ti bi sighati at-tamrid min babil amanati hadha kulluhu fima yata'allaqu bin nasihati li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam o ene jeeya henen nene hadis looɗo mo gandanɗare ma nassi ɗum ahlul ilmi en e loogol muɗum woto askitin oɗon hadis fewde nelaɗo muhammad sallallahu alayhi wa sallam woto askitin fewde nelaɗo madama anduɓe loonimo ala sabilil jasmi e laawol fellidde wa innama taqul ay ko mbiyata yurwa an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam habrama ga nelaɗo aw ruya anhu aw warada an rasulillahi sallam walla joli ga nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wala taqul woto wi qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam woto wi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kada aw fa'ala kada bal ta'ti bi sighati tamrid gadda ko ko sighati tamrid tafgo ganda ma ñaw min babil amanati gal damal hoola gam damal hoore hada kulluhu fima yata'allaqu bin nasihati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ɗum ɗo fof koko yowti e laaɓodirde reedu nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam to bange noon minan nasihati li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam an la tadkhulu fi tasihi al ahadith aw tad'ifiha wa anta laysa indaka maqdira ala dhalika فلا يدخل في هذا إلا أهل الفن وأهل الاختصاص من الراسخين في العلم والرواية أما ما ظهر على كثير من الشباب من الجرأة على الأحاديث والتصحيح والتجريح فيها من غير علم ومن غير أن يسبق لهم دراسة وخبرة ولا توقع للعلم عن العلماء أيضا وهذا خطر شديد وجرأة عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتدخل الجهال ويسموا أنفسهم بالمحدثين بناء على أنهم اطلعوا على كتاب من كتب الحديث أو حفظوا عددا منها لأن مجرد حفظ الأحاديث لا يجعلهم من المحدثين إنما المحدث هو المتخصص في علم الرواية وهذا فن عظيم يتلقى عن العلماء وعن أهل العلم والخبرة bandiraɓe julɓe on yi hadis on way raɓɓiɗde e sharha makko no way heewde o wi to banggue nasiha to nelaɗo sallah sallam woto naata an juulɗe wiide aɗa loona walla aɗa sellina tawa an a wawa ɗum woto naata kadi e wiide aɗa naata ko wayni ɗum ɗo fotani nadde hen so wona joom fannu en ɓe heeroriɓe ɗum ɓe joguiɓe gandal ɓe allah rokki gandal ɓe woy so tawi noon koko feeñi hande sababe en sukaɓe hande jomumen ne jogui jur amo gandandarema to banggue ahadis to banggue tasi wiide ne sellina walla yuude ko nandi henenne taw wondani e gandal o wi ɗum ɗo nennene kadi ko hunde nde gandanɗare ma ko hatar sadid ko danger mo gandanɗare ma ko mawɗo bil ihtisar wali aimmatil muslimin al murad bi aimmatil muslimin wulatil umur so wiyama almameɓe julɓe ɗum woni wulatul umur en ayde al muradu bi aimmatil muslimin wulatul umur والنصيحة لهم تكون باعتبار ولايتهم laaɓande ɓe reedu woni taskoɗa ko allah resniɓe ko ɓe gardi ko wa sama wa taa nana ɗoftoɗa lahum bil ma'ruf taw koko moƴƴi wal qiyam bil mahami daroɗa ko tottoɗa ko hennene wal amal allati yasniduha e golle ɗe ganduɗa maɗe ɓe tugni ɗum ile ko fewde ma wal muwazzaf omo ganduɗa ma ko joguiɗo liggey wal mudir directeur wal mudarris janguinowo
والقاضي نياو والمفتي ودرو وكل من ولي عملا من أعمال المسلمين والله ولي الأمر عليه كلام غاندا هيدي دو جدde kaalade do imma ka directeur imma ka janginowo imma ka qadi ka zis imma mufti ka udditowo imma ka ketuɗo e geɗe goɗɗe ɗum ɗo fof sa heedi hen ko laamɗo hettinma hen paama ɗum ayde wallahu waliyul amri alayhi fa inno yajibu alayhi nasihata fihi la waɗɗima e ma wadde laabde hen reedo ɗum ɗon bi an yaquma bihi alal wajhi l matlub daroɗa hen ne yeeso ɗaɓɓango fa in naqasa aw qassara so tawi o usti walla o ɓey walla o raɓɓikinima fa innahu laysa nasihan li wulatil umur o on waktu hankadi noon ala kulli haalin ɗum de wona hankadi laaɓande wonande walil amri li annahum i'tamanuhu an so tawi a usti walla raɓɓikinima ana laaɓanani wulatul umur ngati an hankadi ka kolanoɗo e ngal ɗo gollal falam yamum bihi a daraki hen aw to hayun fihi walla ni a welsindima ɗum wa kadhalika min annasihati li wulati l umur munasahatuhum laaɓanaɓe reedu an ba'd al akhda e yoge koɓe juumi allati tahsulu wala ya'lamuna an ha taw ɓe ganda ɗum ko yuballighuna biha jettinaɓe ɗum in kanat min gayrihim taw ko gatanamaɓe in kanat minhum so taw koye mabɓe yubayin lahum khata'um peññinanaɓe ɗum walakin la yakunu hadha fil majalis ko laaɓantaɓe reedu ko ɗum wonta e jolle wonata e radio wonta e journal wonata e télé wonata kadi e mimbar no nannirten hande gawgawiyina en ɓene mbaɗani e mimbaruji men wal iyadu billah inma yakunu hadha inma yakunu bayna annasi wa bayna wali l amri ayde imma musafaha wa imma kitaba wa imma an yusi man yattasilu bihi wa yunabbihu ala dhalik hakkunde ma e lamɗo ko laaɓanta ɗum reedu ma woni kalda e makko huno koye huno ma woni binda fewde makko ma woni basiɗa goɗɗo yo yettinani haala makko fewde ma fa laysa min annasiha li wulati l umur alkalamu fihim fil majalis jaaka laaɓande gardiɗo leydi a faamide e ardiɓe woni haalde e mabɓe e jolleji e journoji e téléji e radioji e réseau sociaux ji ala aw fi gayri zalik li anna hada min al khiyana li wulati l umur ɗum ɗo ko jamfade ɓeeɗo ɓe ganduɗa ma ko ardinaɓe wulati l umur en in kana annahum taksir so tawi laatima ɗo mabɓe aɓe daɓɓikine ko laysa min annasihati jaaka e laaɓande ɓe reedu an tashhara bi akhdaihim inda nnasi woni jaaha ha gandanɗare ma aɗa sakta ko woni ɗo mabɓe ko enne ɗo yimɓeɓe li anna hadha yajurru sharran ɗum ene wawi fodde worodde hewde bal an nasiha woni laamdede ko an tuballighum in istadata zalik so hattini e ɗum ɗon aw tuballighum bil wasata walla jettinaɓe taw won gonɗo hakkude ma e mabɓe fa ina jasta sa ɗum ke an iblaghihim mubasharatan jettindeɓe taw ko direct aw bil wasata walla won gono hakkude mum fa inna al wajiba ko waddi an taskuta deƴƴa li annaka ma'zur an ka jaɓanaɗo ngal amma man yatakallam so tawi noon ko on kaalawo fi sani wulati l umur inda nnasi wa inda al adai wa inda al khusum fa hada yajurru sarran wa yufarriqu l umma wa laysa min annasiha bal huwa min taalibi ala wulati l umur wa saddu anwa'i l ghiba li qawli nabi sallllahu alayhi wa sallam fi mana al ghiba zicruka ma akhaka bima yakrah so tawi ko on mo ganduɗa men haala e wulati l umur en ayde ɗo yimɓe so dukoji mbaɗi kaala e radio ji kaala e téléji kaala e journaux ji kaala e réseaux sociaux ji ɗum ɗo de way kono ñoore ni wal iyadu billah ɗum nifnelaɗa wi ko ñoore woni zicruka akhaka bima yakrah noon bandiraɓe julɓe waɗannoɓe mutaba yani qanata Adwaul Bayan e radio meɗen barkingo Leral FM Podor eɗen mbiya hettotoɓe Leral FM Podor yoɓe continue heɗade radio ngo inchallah ko radio moƴƴo ko radio barkingo radio ngo gandanɗa hoorema ngoɗo de kanko de kongo jangguinowo diine ko diine tan jangguinte hen son keɗima kadi inchallah ma wonko pamɗon hen e diine moɗon ko moƴƴi hen koye jomiraɗo ko manki hen koye men cheytane ɗen ñaago yo Allah yaafo en yaafo dendagal bandiraɓe julɓe wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh